Sawubona baba. Hawu, Kunjani? siyaphila njani? Siyaphila, ngifike usikhosha senthithi loyo. Uwelo kumfoneni. Ewe, Kwenze njani? ngithunyelwe umamzala. Uthi kutshele ukuthi i-16 days ungekho e-PE kodwa kuzakala ngathi uhambe iminyaka wonke uyakukhumbula kakhulu. Kusho kanjani? Kulanga lakho lekuqala uthi ucela u-enjoy ilanga lakho. Happy birthday nganasisipho uyakuthanda kakhulu. Yo. So, nizawusend u-big thank kuye na? Yini? Hey, ngibuyela kakhulu. From the bottom of my heart, much appreciation. I appreciate it. It's the first thing in my life. I believe I appreciate her too.